Yes, ndabashimiye cyane kandi nongeye kubaha ikaze mwese aho muri mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mwese tuba twizera ko mumerewe neza. Tunabifuriza kandi gukomeza kugubwa neza no kugira ubuzima bwiza, ari nako tuzirikana mwe mutamerewe neza, muri mu buzima butari bwiza, mwese byose bibaho. Turabifuriza ariko twebwe kugubwa neza. Tugenda tubashimira cyane mwe mugenda mutubwira ko mubana natwe ku Ibendera TV mu nkuru tubagezaho. Dukomeza kandi kugenda tubakangurira gukora subscribe kuri channel yacu ni Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa. Nizere rero ko mukomeje kugenda mumererwa neza. Reka mbashimire kandi imbinjize muri izi nkuru z'uyu munsi. Ni inkuru twizera ko ziri bugende zibaryohera. Turababwira ko Wazalendo barwanirira leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yowe na Tshisekedi bishe umunyarwanda bakamutwara anebye kandi bamuhora ubusa. Na karengane gakomeye cyane. Turababwira kandi ko bidasubirwaho ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yishe abaturage kandi rikanabasenyera. Ibi byabereye mu ntara ya Kivu ya Amajyaruguru ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira kandi ko Human Rights Watch isaba iperereza rihagije ku bwicanyi bwakurikiye igeragezwa rya kudeta yaburijwemo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko nyuma yo kugerageza iyi kudeta habaye ubwicanyi bukomeye ku bantu batandukanye. Hanyuma kandi turaza kubabwira ko umugabo yishe mugenzi we bapfuye umugore. Ni ibintu biba bigenda bibabaza cyane, aho ubwicanyi n'ubugome bikomeje kugenda bifata indi intera. Turaza rero kubavira imuzi n'umuzingo y'iyi nkuru. Reka mbashimire cyane kandi imbahe nanone ikaze risesuye ku Ibendera TV mu nkuru z'uyu munsi. Birumvikana muri kumwe nanjye na Cretin Ntirushwa. Reka nta gutinda rero tuhite twinjira muri izi nkuru. Bigaragara ko ari n'inkuru zishobora kuza kugenda zibanogera kubera ko byanze bikunze ari inkuru zifite byinshi zigomba kubasigira. Turababwira rero ko Wazalendo barwanirira ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko nari maze kubibabwira, bamaze kwica umunyarwanda bakamunyaga n'ibye. Uyu munyarwanda bamuhoye iki? Tugiye kubirebera hamwe. Ibi tubabwira byabaye ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 26 Gicurasi ni muri uyu mwaka w'2024, aho Wazalendo bishe umunyarwanda bakamunyaga n'amatungo ye arimo ihene zirenga 23 zose, aho bamusanze aragiye. nk'uko iyi nkuru tugenda atubagezaho ibitangaza. Aya makuru dukesha Minembwe Capital News yavuga ko ibi byabereye mu kibaya cya Rusizi kigabanya ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Inkuru kandi ivuga ko ibyo byabaye mu masaha ya 10 z'umugoroba wo kuri iki cyumweru, aho abaturage bahaherereye bavuga ko uyu munyarwanda wishwe yitwa Joseph Samvura, akaba yari uwo mu murenge wa Busasama naho muri Rubavu. Ubuhamya bwa tanzwe buvuga ko Wazalendo baje bashaka kwiba ihene mu gihe bageragezaga kugira ngo bazishorere Joseph Samvura, nawe agatabaza bigatuma bamutera icyuma cy'imbunda agahita apfa, barangiza ihene bakazitwara. Ubuhamya bw'umuturage bugira buti nari ndimo guhinga hafi aho
byabereye mu kibaya cya Rusizi. Samvura nawe yararagiye ihene hafi aho, numva arimo gutabaza, niruka njya kureba ikibaye, nsanga abazarendo babiri bari kwirukankana ihene bazijyana muri DRC. Yakomeje agira ati haje kuza undi musore aramfasha, dushaka Joseph Samvura, dusanga ahantu arimo gusambira, bamuteye ibyuma bibiri, kimwe mu mutwe ikindi mu nda, turamurengera tumujyana mu kigo nderabuzima cya Busesamana, ari naho yaje kurangiriza urugendo rwe. Iki kibaya gihuza u Rwanda na Kongo Kinshasa cyagiye kivogerwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahanini bagishimutiramo abantu, amatungo y'abaturage, bitewe n'uko ibi bice bitagaragara neza. Reka rero tunyarukire no kuri iyi nkuru ivuga ko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo ryishe abaturage kandi rikanabasenyera, ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Umutwe wa M23 washinje ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwica abaturage bo mu bice bya teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Bikaba ari bikubiye mu butumwa umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yashyize hanze ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Gicurasi muri uyu mwaka 2024. Ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka buvuga ko ingabo z'u Rwanda ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirashe abaturage b'abasivile 8 bo mu gace ka Kikuku kandi bagakomeretsa n'abandi baturage bagera ku 9. Yanavuze ko ibyo byabaye ahagana isaha z'umugoroba wa joro wo kuri uyu wa mbere. Nkuko yabisobanuye muri ubwo butumwa, yavuze ko iri huriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakoresheje kurasa ibisasu biremereye Ikikuku bikarangira bahitanye abasivile. Ubutumwa bunavuga ko ibi bisasu byatewe n'uruhande rwa leta ya Perezida Felix Tshisekedi, ko bitaguye gusa mu gace ka Kikuku ko ahubwo byanageze no mu nkengero z'aka gace kandi bikagira ibindi bintu byinshi byangiza, harimo nko kuba byangije n'inyubako z'abaturage ndetse bigasenya n'amazu agera kuri 4 yaba abaturage b'abasivile. Ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka bukomeza buvuga ko ingabo za SADC, FARDC, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi na FARDC aribo bari inyuma y'ubu bugizi bwa nabi. Ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka busoza buvuga ko M23 yamaganye yivuye inyuma ubwicanyi ihuriro ry'ingabo za DRC zikomeje gukorera abasivile, igasaba kandi ko iri huriro ry'ingabo za DRC ryashyozwa ibyaha rigize igihe rikorera abaturage b'Abanyekongo ahanini mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyindi nkuru twihuse iravuga ko Human Rights Watch isaba iperereza rirambuye ku bwicanyi bwakurikiye kudeta yaburijwemo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urasaba iperereza ku bwicanyi bwakurikiye kudeta yaburijwemo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Human Rights Watch irasaba Kongo gukora iperereza rirambuye ku bwicanyi burimo kwibasira ku bagerageje guhirika ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 19 uku kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka 2024. Icyo gihe abagabo bafite imbunda bateye urugo rwa Minisitiri w'Ubukungu mbere yo kwerekeza hafi y'ingoro y'igihugu aho Perezida Tshisekedi akorera mu murwa mukuru w'iki gihugu ari wo Kinshasa. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bivuga ko abantu bagera kuri 40 batawe muri yombi, abandi 4 bakicwa. Iyo kudeta yayobowe na Christian Maranga, umunyekongo ufite ubwenegihugu bwa Amerika uri mu bishwe n'ingabo
zishinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko ingabo zishinzwe umutekano zishe Maranga mu buryo budasobanutse. Human Rights Watch ivuga ko yabonye video yafashwe n'abasirikare ba Kongo yerekana abavugwaho kuba baragize uruhare muri kudeta abarundanywa bakarasirwa hafi y'ingoro y'igihugu. Ibi byose bitangazwa na AFP. Umuryango Human Rights Watch rero gahera kuri ibi ngibi uvuga ko hakwiriye gukorwa iperereza ku bwicanyi burimo kugenda bukorerwa aba bantu bavugwaho kugerageza kuba barashatse gukora kudeta muri iki gihugu. Reka twihuse kandi tugana ku musozo tubabwire inkuru y'ubugome ivuga ko umugabo yishe mugenzi we bapfuye umugore. Polisi yo muri Kenya iri gushakisha umugabo ukekwaho icyaha cyo gutera mugenzi we icyuma mu bushyamirane bikekwa ko bwaturutse ku kuba aba bombi bapfuye umugore bakundaga. Abayobozi bahitwa Kisimu muri Kenya ahabereye aya mahano bavuga ko byabereye mu mudugudu wa Konchogo uherereye mu gace ka Nyando ni muri Repubulika ya Kenya. Uyu nyakwigendera uzwi ku izina rya Otieno gusa yitabye Imana nyuma gato yo kujyanwa mu bitaro kugira ngo akorerwe ubutabazi, gusa bikaba byabaye iby'ubusa. Umuyobozi w'aka gace Alfred Ondora yagize ati uyu mugabo w'imyaka 24 yajyanwe mu bitaro bya Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital ari naho yaje gupfira. Yavuze ko bombi barwanye bikomeye bapfuye umugore. Ondora yongeyeho agira ati uwateje imirwano yahise akuramo icyuma atera uyu nyakwigendera mu nda, ari nabyo byamuviriyemo urupfu. Ukekwaho iki cyaha yahunze asiga mugenzi we aryamye mu kidendezi cy'amaraso. Polisi ikomeje gushakisha uyu ukekwaho icyaha kuko kugeza ubu atari yatabwa muri yombi. Reka tubashimire cyane rero, twizera ko izi nkuru zabanogeye kandi dukomeza kubifuriza kuba mwaduha ibitekerezo byanyu ku Ibendera TV, ari no kandi tubifuriza kugira ubuzima bwiza, tubibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, nitwa na Cretin Hirushwa, mugire amahoro n'amahirwe.